Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga integ kanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Elmer. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan itinagan nga Elmer. Sa anak ko man nga agawid manipod Dubai a pagtrabahwak kas electrician no saan anatay ni manong mi. Saan ako na nakasubli gapo daytoy pandemya. Ket kabayatan ti panagtalinaed ko ditoy Pilipinas, nadlaw ko ama nagpungpungtot ni misis ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Elmer. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kwarta manan? Aggastos ka manan? Anya ngay nga rod, saan mat amabalin adyak agawid? Apay, no agawid ka, agbyag ni manong mo? Manungay manan ti magastos mo? Anya kalakit din aya. Manong ko dyan natay. Uray pay, ipatulod mo lang ang di abuloy mo. Saan mat Naskan nga agawid ak iti probinsya, Susan. Makaammo kang agdiskitar iti pagpletem. Anya? Nunam na maamjay kwarta nga impaidulin mo kanya. Awanan Elmer. Iti kinabayag mo ang nagtalinaod dito Pilipinas? Ay nagastusin na. Tumulong kayo mat ngagtrabaho dito balay. Gagap-gapok ana pa nang install iti kuryente iti kabangibang nga ili. Nabanugak mata. Ay nagmalmaluma kung ngagtrab-trabaho dito'y balay, Elmer. Janice? Agsal-cellphone ka laang mat dita. Tulungam ni mamim. Diyak kayat timangan. Ay na, saan amang mga anak mo? Diyak mo no, apay. Apay nga, Janice. Amangan huwag sakit ka iti day tangar aramidem. Diyak kayat tilumokmag. Oy, papanam nga Mapanak iti balay ti barkada. Sao kaya sao dito'y. Saan ka arumwar, Janice? Tani, rabiin! Saan mo nga ungtan ta anak mo? Balasangan. Saan anasaya at noong tam iti kasta nga edadnan? Agawid ka adagos ha? Wan, sana ngagbayag iti probinsya. Ado tinasken atari maanam dito'y balay. Kan maysa, awan aglaba. Surwam ngamin ni Janice ang agtrabaho. Ay na, agmud-mudjol di anak mo. Kasano apagtrabahom? Surwam latang agtrabaho. Amok tar aramidak. Sursurwak makat. Jak kayat adumakkel ti anak ta. Ngawan ammo na atrabaho. Wen, sursurwak ko naklangarudan. Sige. Ayan nga roden jay bag ko. Tagbiyahe akon. Kamakamak ti last trip. Saya at mata nakaumay ka dito'y lamay ni manong mo, Elmer. Wanang kay. Ingkar karigatak ti imay. Sika lang ito orayan mi. Angkal. Maatake iti puso ni manong mo. Nalabit, gapo iti sobra pa nagtrabaho na. Iso nagsakit. Saan mo't ngamin nga ginina na ni manong mo? Malading itanak, angkal. Nabayag ka panawan na saan kami nagkita kini manong. Kanya nga ron. Talaga dita siguro tinagpatinggan ti biyag ti kapsat mo. Ay, uwan kayam. Kanya ti planong kalpasan na maitabon ti kapsat mo. Agawid ako, angkal. Kasi kasumpay kumadag iti dagayo diti probinsya ta sayang dagijay. Naglawa pay. Ngam urayan dak ti pamilya ka pinanawak, angkal. Kasaritan pala ida, nga gananos da. Kasapulan da ka pala ditoy. Sa anak pa nga makasubli dita, bakit? Anya, apay ngay. Asikaswak pa lang ti dagami dito'y probinsya. Agawid kakit din. An-anhum day tadaga. Susan. Ay basta agawid kan. Hello? Hello? Nakaungat samot ti asawam. Wan, angkal.
Apay, di na ka maawatan. Saan nga min akayat ni bakit kung hagnagadak dito'y probinsya, angkal? Kayat nang hagsublia kadagos iti abroad. Kaano ka pa nga da dito'y probinsya, Parts? Idi na tayo ni Manong ko. Ay, pasensya ka na, tadyak na kapan. Maawatak pare. Ada ka mitla dito'y probinsyan, awisan ka man kid di? Ha? Bangawisam kanyak. Kadjaming tadagiti classmate tayo di high school tayo. Anya? Kaslakatin, ija. Basta umay ka. Oh, anya ti cellphone number mo. Tay pakamuktukon ka no pagjajamingan tayo. Sige man lang. Awisak mo't lang dagiti babaya batch tayo. Sige, sikati makam mo. Siyaklat tanti ka na yun nga agdaldalos dito'y balay. Apay nga minasan nga agawid ni daddy, tapno tulungan da kayo. Ay, bay amon di amam. Agyanan ije probinsya. Saanan nga agawid? Sika, kayat mo ti agnaid ije probinsya? Diyak kayat ni Jay. Awan internet. Ay, oray siya. Yak kayat. Sumurot kayon ka ni daddy, mami. Isuntumot lang nga unget kayo nga unget dito'y balay. Anya? Ha, naglaing kan amang ibaga asumurotak kinidadim. Ala, tulungan nakit di nga aglinis. Agmudulak, mami. Ay, unay kan aya. Nakasadsadot ka, Janice. Ayaban nyo nga min ni daddy, ah. Pagawidan yun. Oy! Long time no see, Ruben. Kumusta? Driver kita ti bus. Nagkita kami ka ni Elmer. Malagip mo pa'y ka din ni Elmer? Elmer? Sino dayta? Di ka man. Section 3 da idi. Kaya ada tayo mo't iti sabali a seksyon. Kasla jakon malagip no asino dayta nga Elmer. Aywan, ag-picnic tayo man. Awisan tayo dagiti daduma a batch tayo idi. Sige Sa tino ti pagpipiknikan tayo. Nasken nga urayam amalpas amay proseso ti titulo ti amin adagayo diti probinsya. Kayat ko kumanti agawid, angkal. Kasano ang makaawid ka nga ikat lockdown, awan ti agbiyahe abas. Urayan niya ti aramidak apalawag kini Susana. Di nak maawatan, angkal. Ibaga manalawat ti proseso madaga diti probinsya. Saan ka di maragsakan iti dayta? Saan, angkal? Ijay syudad ti kayat na apagyanan mi. Angam, bayan nyo. Kasaritak. Padasak akong binsiren. Kakadwa, yamam mo kayo manlangan. Dayto ni pari Elmer. Dayto imot ni Winnie. Muse tayo iti klase. Amo ka, Winnie. Oh, Winnie. Ni Elmer, ti kumparik ako nak. O anya, malagip nak, Winnie? Medyo. Pasensya kan ha, Elmer. Oh, anya nga itararamidan tayo. Mangan tayo na, kalpasan na. Ag-swimming tayo. Malarot, mga tayo. Elmer, nalaing ka ding aglangoy? Wen, amok ti aglangoy. Ada nga rin ti lifesaver mi nung kaskasano. No sikati isalakang ko, uray pa ijeteng nga ti baybay. Langoyin ka. Anya? Angaw ko lang, dayjay. Sika talaga. Ada ka di asawa mon? Ada hindi. Sika ngay. Nagbati jay syudad. Di na kaya tiagyan dito'y probinsya. Kasta ka di? As-asikasuak namin ti dagami dito ay. Isuadyak pa'y makaawid. No kayat mo, tulungan kan. Talaga? Wen, nalakalaang. Siyak ti makaam mo. Oy, agyaman na ka ha. Tulungan kan. Tapno makaawid ka adagos iti ayan ni misis mo. Oh, anya. Nag-enjoy ka mo't lang iti picnic tayo, pare. Huwan pare, agyaman na ka ha. Nagkita kami manan kini Winnie. Kat matulungan na kano amang iproseso iti papeles ti dagami. Wan. Ado ti connection tayo dya tao. Agkita kami inton bigat. Ala, nasayat mo't namalpas ti proseso ta makaawid ka.
Saan pa analpas ti aramidak dito, bakit? Saan kan nga agaw-awid? Ditakan. Agungat ka man ako nakon. Kasano? Di mo matkayat ti agawidan. Imbagak mat ngamin kan ka. Adito'y tayon probinsya ngagnaed. Ay, jak kayat. May mayat dito'y. Presko ti angin. Di mo ipilit ti kayat mo, Elmer. Agawid kakit din. Mabayagak pa'y dito'y. Anya? Kan maysa. Nataltal na ti panunot ko dito'y. Kat dito eh. Apay, saan anatal na ti panunot mo? Dito yan ti kayat ko apagnadan. Anya? Ay, makaamukay kibiyag mo. Ay, sige. Tado pa'y ti aramidak. Bye. Agpadpada tagayam iti paborito akanan, Elmer. Aywan. Agpada tamat apansit ti inorder ta. Wen nga rod, paborito mo ti pansit? Wen. Talagan sa compatible ta. Oy, dinakman ang awan iti kasta. Amangan no pumudno. Diyak man mo. Nalagang tiriknakan ka. Kasta akmat kan ka, Winnie. Oh, Ay, agyaman ka ha? Nalpasan ti prosesok a papeles ti dagami. awan na nyaman na. Iso ang mabalin mo ti agawid, Elmer. Oh, apay nagsanay ka. Sana kita ni ti kasta. Kasladyakon kayat ti agawid. Apay mat. Gapukan ka, Winnie. Kayat kon ti agtalina dito'y probinsya. Joke mo ka di manenday ta, Elmer? Saan? Seryoso ak. Dito'y tanngagyan. No kayat mo. Kunak man no agawid kan. Adamutan biyahe. Saan akong ngagawid? Anya? Kayat kon ti agnad dito'y. Nalpasan ti proseso. Apa di ka agawid? Pare. Pumasyar kan tuman iji balay ngar aramidak. Ay, kat mo na. Pumasyar ka. Taginom ta. Pare, asin ti para lutong? Kayat mo ang mama mo? Anya, kaya't mo asawan, ada chicks nga inyawid mo? Ay, ipulong ka ni misis mo. Mabidla nga tayo, bak. Han! O may kaman! Yamamukan ka ti kumparek. When? At to'y tipulutan nyo. Winnie? O, agipulong ka. Pare. Apay nga katawa ka. Nagsiglat ka matan, parts. Di nakmat ngamin kayat away-awayaan to'y kumparem. Nala, agsyat takit din, pare Elmer. Papanan niyo, Mami. Inaksurutan ni Dadim, ija probinsya. Asino nga iti kadwak dito eh. Ayabampay la ang dagiti kakasinsin mo. Apay-pay lang amin asurutan niyo. Una, tadimat agaw-awidan. Makita day jet ang lalaki. Nabayagan na nalpas ti proseso ni Elmer a papeles. Diyak ka muna di pa ilagawid. Inturturad konti imay. Taumay kusurutan. Una, adamot balay na ijay daya. O sige, angkal, tamapanak ijay. Sumip mo ito. Mapanak, takadwak nga agawid ni Elmer. Nagbayagan anagyan ditoy. Di na kami pa yun malagip. Mangan ka iti ado ha. Naimas ti linutok para kan ka. Lumukmagak no kastoy laeng. Sige, siya kun ti mangilukat iti ridaw. Mangan kalatan. Ayan ti asawak. Iruwar mo ti asawak. Elmer, umay ka dito eh. Ada bisitam. Apay, di mo pastrakan. Susana. Asino da ito'y ababay? Iso ka di ti rason no apay adimon kayat ti agawid? Sumangbat ka! Winnie,
Pasensya ka na. Sige, panawan kayo pa. Sikat ti babae ti asawag! Idarom kayo! Agtal na ka, Susana. Apay pagtal na anak! Adda babaem! Awanan kayo iti baeng! Nagbabaiak. Gapo iti kinaalas ti ugalim. Agawid kan. Sa anak nga agsubli ijay ayan tayo. Aging ga iti agbalbaliw ka. Aging ga ita, adda agpailaang dito'y probinsya, Mr. Lonely. Nagsublin ni Winnie iti asawa na. Idinto ta siya, ay aywanak ni bakit ko nga agawi den. Ngam kasladyak payla kayak, ngamin nauma akon iti ugali na. Balakadan na kuma, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Elmer. Pagayam Elmer, sika ti ama ti pagtaangan nyo. Isu arumbang as sika ti mangurnos iti pamilyam. Sika ti namnamaen da. Isu anasken asaan mo ida a panahon. Agawid kan iti pamilyam. Katagsarita kayo anaimbag iti asawam. Talaga anarigat ti responsibilidad ti maysa nga ama. Ngem nasken atak deram dayta. Baliwan yo ti mangrugi. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Elmer, adi nan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.